Ah, kalian juga. Oh, di Papua. Teon. Ah, Laut. Pergi cari ikan dulu di pohon bakau. Nih belakang rumah ini. Mudah-mudahan dapat. Airnya lagi surut. Bersama masuk. Ini jangan masuk ini. Bukan bro, bukan. Ikan tadi mana tadi? Lari. Tuh tengok. Ikan ini lompoy. Ini isu deh. Tadi. Wah, kan ini. Iya. Sarki. Begini. kawan tuh. Ada kepiting. Pas lari si kuyuwa. Deh. Naci itu. Kara-kara kau. Atau lo. Saya tiga celana. Tapak naru. Bro, dapat satu bro. Pah, ada kepitingnya. Tertusuk gua. Hai. Yang penting makan malam bro. Oke. Bro, pemandangan dulu bro. Mantap. Desa lagi Kang. Ah, sekarang gantian. Dia lagi yang cari ikan. Tertusuk kak. Cari kok sempat ada kesasar. Tertusuk. Langsung ditombak. Kepiting. Ada. Hati-hati. Awas kau tertusuk. Mana? Bye. Dapat bro. Belum tahu nih. Hai. Bahaya. Jangan kok, masih kecil bro. Kita lepasin saja. Kita lepas. Masih kecil. Oke, lanjut. Ikan, cari ikan. Itu sana, semak. Cepat ada. Ah, semak cari.
Ngapain? Hati-hati, hati-hati. Apanya juga apa? Ketambak. Ketambak. Oke bosku. Ini bro, ngapain ruah? Apa nih? Bro, hati-hati, polisi tidur. Kita pulang bro, kita mau maghrib. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Mana ikannya, mana ikannya? Lumayan bro, dibakar dulu. Bro, ikannya bro. Pancing ikannya bro, masuk. Mantap. Ya, bakar ikannya bro.